আমি আমাৰ পাকৃতল গাঁৱৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ চৌহদ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখি পাকৃতল গাঁওখনক আদৰ্শ গাঁও ৰূপে গঢ় দিবলৈ আজিৰ পৰা অংগীকাৰবদ্ধ হওঁ। আমাৰ প্ৰচেষ্টাৰে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পাকৃতল গাঁওখন আদৰ্শ গাঁও ৰূপে পৰিগণিত হ'ব। আমি আজি অংগীকারবদ্ধ হওঁ, আমি প্রত্যেক বছরে অতি কমেও 100 ঘণ্টা শ্রমদান কৰিম আৰু আমাৰ গাঁওখনক এখন সুন্দৰ গাঁও ৰূপে গঢ় দিবলৈ আমি क'क्राझार जिल्लानि फकिरा ग्राम बिसिडिसिनि सिङाव थानाय पाख्रितल गामियाव जिल्लायारि थाखोनि स्वच्छही सेवा मावथांखि बेखेवजेननाय हाबाफारि जालाङो। गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लानाय स्वच्छही सेवा मावथांखिखौ आलारि बाथि फोजोंनानै बेखेवजेननाय बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बाहागो लानाय माखासे गेदेमा सुबुंफोरा बिफां फुलि गायो आरो पाख्रितल गामियाव स्वच्छही सेवानि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय हाबाफारि जालाङो। गुबुन फारसेथिं स्वच्छही सेवा मावथांखि बेखेवजेननाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै पाख्रितल गामियाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। हानजा सुरनाय हाबाफारियाव दतमा पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियार बिफाननि जुनियर इन्जिनियार ऋतुराज चौधुरीजों लोगोसे मनज नन्दि, फकिराग्राम बिसिडिसिनि मासिगिरि रफिउल इस्लाम, बिटिआर मार्केटिं बर्डनि सोद्रोमा श्री मतिउर रहमान, दतमा ब्लकनि CWC नूर महिदुल आलम, श्री किशोर कुमार राय, श्री दीपक हाज'वारी, गसाइगाव डिभिजन पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियार बिफाननि CWC, जिल्लानि गुबुन गुबुन मावख'गिरि फारियै सबैकार बसुमतारी, प्रियतम बसुमतारी, बापिनाथ बसुमतारी, पाख्रितल गामिनि गामिगोरा माफुजा खातुन, आइजो FTK हानजानि सोद्रोमाफोर, अंगनबादि मावफारियाफोर, आसा मावथिफोर आरो पाख्रितल गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। আমি আমাৰ পাকৃতল গাঁৱৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ চৌহদ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখি পাকৃতল গাঁওখনক আদৰ্শ গাঁও ৰূপে গঢ় দিবলৈ আজিৰ পৰা অংগীকাৰবদ্ধ হওঁ। আমাৰ প্ৰচেষ্টাৰে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পাকৃতল গাঁওখন আদৰ্শ গাঁও ৰূপে পৰিগণিত হ'ব। আমি আজি অংগীকারবদ্ধ হওঁ, আমি প্রত্যেক বছরে অতি কমেও 100 ঘণ্টা শ্রমদান কৰিম আৰু আমাৰ গাঁওখনক এখন সুন্দৰ গাঁও ৰূপে গঢ় দিবলৈ আমি